Adichatz, que soy Eva l'exploradora. Uai, d'albus aventures du Colegi de Sauvater de Biarn, que ens anam passejar per aquest vilatge au veig mei de las peires de las vieilles e de la lengua biarnesa presenta un drin per tot. Que de mes plaque d'habitat eucas du tesaur sus mesure tahe descobrir un loc. C'est quoi le moment que vous avez préféré dans la scène tout à l'heure? Moi, le moment de... Ouais, moi aussi. Oh! Seisbed! 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 Que troni au milieu du place et que vista sur la montagne. Que me podem leger, mais pas eu vuelta. Qui soy? Quoi? Eva que bien espera. Che trovatunei, che la stelle! E adichatz! Cauet abut lu pur benditi à la vez. La peire chiada ou l'estela. Aves que là d'où yandu sabalot et qu'il estere de peira. Sabes qui era yandu sabalot? Oh, qu'era un menuzet, mesquer tabe, escriba, comédia. Capitat de nas annadas 1930 a plus pres, o trupe de teatre, los biarnes gauius. E apres, que ha estat l'animatiu d'aquera trupe de teatre. E que ha escriut causes també. E que ha escriut, donc, en grafia fonética, aquera poesia. Qui la vau leie? Cat mamassa? E que seriurus d'entendre los mainalles, de bisa lo biarnès e cantar com abans. E coneixet cançons en occità en biarnès? Oh. Aqueres muntanyes? Que la volet cantar? Ai. 1, 2, 3. Aqueles muntanyes que tan altes lluny m'han deixat de perdre mas amunt un son. Se canti o que canti, canti pas per llum, canti per mamies que tan lluny de llum. Llevat ma finestra hi ha un zero, tota la noie canta sa cançó. Aeroplaus que vos feliciti, que la coneixet, aeroplau. Aquí un indici numéro 10. Qui lo pren? Tu. Que sui luco du village qu'en dosti lus eleguts e suben qu'em hen porta 3 drapeus. Qui sui? Qu'hai trobat? Qu'hai lustau de vil? Mais adichat, beroi monde. Mais que
conosci? Te bisdi. Ah, che viene dal collegio della Reine Sancy. Ecco? Ah, mais oui. E allora che sapete un ez? Che devant lo stato di vita di Salvatore. E se ma chi vuoi, che per me chi lavori giù. Che vedi che i terapeutici che sono ammassati, questi terapeutici che camminano le nostre scuole. La della Francia, per seguire, la dell'Europa, per seguire, ma la Tresau, l'UBA anda per i terapeuti già una delle bacche roias. E che sapete, io, o passo, che Salvatore che ha una devisa che dice a Salvatore, buona terra, buona gente. Allora, buona terra che sapete, che dessus, buona gente che vedete, puisque avete des bambous, qualcosa di plat, ma che a qualche strada che si è nel villaggio che dicono autocausa. A Salvatore, buona terra, méchante gente, lo diavolo che pelarene. Ma ce n'est pas la verità. La verità è che a Salvatore che abbiamo buona terra e buona gente e voi sapete che è buona gente. Allora, l'avete che qui perché? Che? Un indice. Ah, un indice. Ah, un indice, oui, che mi hanno ammaiato da voi autres. Che volete? E chi va lo prendere? A chi tu? Attenzione, è prezioso. Che cosa vede che è scritto dessus? Qu'un bastin inter le siècle XII et XIII, qui souille un loc de culte et qui poutit le nom d'une sainte, qui souille. Qu'est la glaise? Bun, que ho trobat! L'autre indici, era pla, felicitacions! Que pla! Ara veig, on anem així. Ah, dans la glaise, que è stata bastida la gemellanza entre il segle XII e il segle XIII, che pramo d'accordo che a un livello dell'architettura che hi ha una mesclagna entre l'art romanic e il gotic. Che sapete chi sapeva che era glaise? Saint-André. Ah, Andreu, Saint-Andreu, exactement. Que è una glaise che ha tutto grana, che è 37 metri di lungo, 27 metri di largo, e il campanile, 32 quasiment 27 també, come la largo. E che è autant grana, pramo che era una glaise fortificata, che serviva a difendere il villaggio di Salvatore. Pramo Salvatore, che sapete, che era un endret strategic. A un niveau geographic. Aquí ce qui est intéressant, c'est qu'au segle XVI, qu'il y a eu les guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Tout le biarn qu'il y a eu protestant. Donc, à quelle église catholique qui a servi de temple pendant un moment au culte protestant. Et après, il y a eu le temple bastide. Et aquí, ce que c'est qu'il y a une porte, qu'il y a cabat, côté nord, qu'il y a comme des formes géométriques, qui est marqué Dieu. Ce qui est intéressant de l'autre costat, à Capsus, qu'il y a une petite porte toute petite, qui est la porte des Cagots, qui sont les descendants des peuples qui étaient demorats aquí, comme les Imadidus, siens des Leprus. D'accord? Qui est un monde qui est indiqué en dehors du village, qui a le droit de travailler la juste. Não é pas o direito de tocar tudo o que era a minha, por exemplo, para mim, que o mundo que pensavam que não baia a lua malaudia. Donc, que viviam à l'extérieur do village, que a lua entrada na igreja, que demoravam juntos, que se maridavam entre eles, que era verdadeiramente hora bandits. Donc, aqui também que é uma história importante em Gasconha, os cagots. Ara, que vos vau deixar continuar o viatge de Salvatore, que não tem indici. Aux semaines presse, on a un qui pleure los homies desapareguts au breu du segle XX, qui sui. Eu reino que plur os homens desaparecidos ao século XX. Aliás, tá vos ajudando a indrin que é portat energia, eu que vos vai ajudar a trobar a solução, donc que vos acheminar os cocos, os bombons. Que bom cocos! Yo! Allez, comme à la glaise, à la coup de l'ISEC.
Da plaisir. Da plaisir. Da plaisir. Oh! Per tu. Què he trobat? Que és un monument als morts. Mais encara vosaltres. Mas que passa el vostre temps a passejar. Bons amics, sabeu unets aquí. Davant el monument al mur de Salvatierra. Monument al mur, que són els monuments que són estats habitats après la guerra de 14-18. Aquest monument que ha estat habitat per un sculptor que s'appelle Ernest Gavard i que n'ha fet d'aquests monuments una gran piela que n'ha fet a Pau, Jurançon, Dax, Moleon i encara d'altres. Aquest monument que ha una particularitat, n'hi ha pas soldats dessus, n'hi ha pas nat noms tampoc. Pas soldats per exemple qui ha eu down qui plora els seus fills que no són pas tornats de la guerra. I els noms ne són pas aquí, mais si entrats en l'església, que veuràs que són des europeus a l'interior de l'església. Sur aquest beroi monument que ha escrit Caucaré. Accord que el complet d'una cançó et que és com això. Hemne secat vostre per, et si a tort si Déu se pren, are no costa o covalent, enta la França mai ver. Que era això que els soldats cantaven en partint a la guerra de 14. Per mi, quan són partits, que eren contents, que anaven tornar a vista, que s'era plegat en qualques dies. Més après, que sabem tots que la guerra que ha estat longa, que ha hagut de murs, i quan són tornats ne cantaven pas mai aquest beroi canta, que ha estat escrit per un home de Salvatierra, que s'appelle Abel Claverie, que era un notari de Salvatierra. Més, puisqu'ets aquí, que pensi que avait besoin d'haver un petit indice a continuar la passejada. I qui lo veu aquest indici? Aquest, aprocha. Atenció. Voilà. El meu treball que he fet. A tu, Adara. 25. Just 37 metres qui soy out, qu'en Paris l'autre village, després segle qui soy. Aquí qui demora l'autre tesao. Que sei unei? L'he trobat! Miquel, on anem així? Així que menys la Tour Montréal de Salvatierra. I aquesta tour que és partida de les defenses del vilatge. Mais aquesta Tour Montréal, donc, que és partida de les defenses a l'any mieianè, mais que estuvo a una època menaçada de destrucció. Per què? Perquè el món que volen s'ha recotit les peires i puis que era en pitjors estats. Mais que hi ha una família qui l'ha crompat, de la salvat de la destrucció. I la família que s'appellava Montréal. I què han fet quan han crompat aquesta tour? Un que l'han salvat i après que hi ha morat d'une comera. Et puis, il y a un moment qu'il a repitat, quand il a fait, pas qu'il y a quoi qu'il a d'arrêt, quand il a tout fait. D'accord. Et puis après, qu'il est arrivé à Siu, à quelle obra. Acò que génial, que majestueux. Acò que une reconstitution de Salvatierra à l'âge de mieianè. Et qu'il y a eu un homme qui a habitat à quelle maquette, qui est une éboute de Jan Sabalot. Et donc, le créateur, qui est Joseph Gastelu, donc une éboute. Le fils du roi de Sabalot.
La visita de Salvatierra que è acabada e che ho trovato lo tesoro. Felicitazioni ancora. Alla vez che io chiesto a vos pausa perché visita Salvatierra. Quel village herberoi. Qu'il y a des beroi monuments. Quel un village où il y a le gab et on podem ha canoë.